Nyabakunda yari uwo gukundwa koko nanjye, alikuwa kipenzi cha roho. Imana yari yaramuhaye umugabo umukwiriye, Mungu amempea mume anayemstahili. Iryo jambo mvuze mu buhamya bwiwe muraza kumva impamvu ndivuze. Kile ninagusia mtakuja kusikia maana yake nimeitamka. Twari tumaranye imyaka 8. Tulikuwa naye muda wa miaka 8. Ariko twari tumaranye imyaka igera muri 15 n'amezi hejuru. Tulikuwa na miaka 15 na miezi zaidi. Dukundana. Tukipendana. Akundanye imyaka 7 n'amezi 9. Tumefanya uchumba miaka 7 na miezi 9. Twari tumaranye 8 tubana. Tulikuwa na miaka 8 tukiwa pamoja naye kama bibi na bwana. Njya kudefanda nanditse kritere z'umugore ngomba kubana nawe. Wakati wa kuhitimu kwangu nimeweka masharti ya mwanamke ambaye naye taka. Tumaze kumenyana na Betty nsanga yujuje 10 ku 10. Nilipopatana na Betty nikapatana anajaza 10 kwa 10. Betty twamenyanye, tumejuana, ntazi ko agwaye, sikujua kama ni mgonjwa. Mbimenya tumaranye imyaka 4. Nikajua hayo, nikagundua kwa miaka 4. Tubiganiraho nawe naje muri Kenya inshuro 2 ari unzanye mvuye mu Rwanda. Tukaiongea, kwa hiyo tukakuja hapa Kenya mara 2 akinileta huku. Hari Imana yabivuze kugira ngo mbane nawe. Kuna kile Mungu ameongea ili tuishi naye. Ngeze hano nsanga nawe ari Imana yamubwiye ku mugabo agomba kubana nawe, arambwira ngo ibi tuvuganye. Nilipofika hapa nikapatana naye, kuna kile Mungu ameongea naye, kwa haya tunameongea. Naye narasabye Imana umugabo uzambwira ijambo nk'iri uvuze, ubu nzamenya ko ari uwo wanjye. Nilikuwa nikingojea munyata niambia neno kama hili unaloniambia, nijue kwa idhibitishe kwamba ni wewe ambaye tutaishi naye. Biragoye mu bwoko bwacu cyangwa mu bantu, ni magumu na nizito kwa wanadamu kubana n'umuntu, kuishi na mtu, abantu bakwereka impamvu zirenga 100 zatuma utabana nawe. Kuishi na mtu ambapo watu wanakuonyesha sababu zaidi ya 100 zinaweza sababisha kutokuishi naye. Ariko njyewe ibyo byose nabireciye hejuru, bali hayo yote nimepita juu, kuko nasanze Betty ari umugore nkwiriye. Nimeona Betty ndiye mke anayenifaa. Betty yagira karakteri zimeze nk'iza mama Rusu mbyara. Yeye alikuwa na tabia sawa sawa na zile za mama mzazi aliyenizaa. Mama nawe mukobwa w'Abasinga yari umukobwa utuje witonda w'ibyishimo byinshi. Mama naye msichana wa Wasinga alikuwa mama mpole na wa furaha mno. Betty yarabyujuje 100%. Betty alikuwa amejaza hayo. Mama yavugaga amagambo make nk'aya Betty. Mama alikuwa kuongea machache kama Betty. Mama yaduhaye affection tukiri batoya twarakuze tutazi papa. Mama ametuonyesha upendo, akatuonyesha kabla sisi hatujaona baba mzazi. Ya affection yo Betty yampaye yimpana n'umuryango wanjye wose. Hiyo upendo ndio Betty alinionyesha pamoja na familia yangu yote kwa jumla. Rero Betty naramukunze mu gihe abantu benshi batashakaga kumukunda. Betty nimempenda wakati watu wengi hawakuwa wanataka kumpenda. Amen. 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 Umuryango urabizi Betty naramukunze kandi Betty naramutetesheje bishoboka. Betty familia inajua hayo, nimempenda na amedeka kwangu. Ari ibintu umukecuru akunda kuvuga ngo natumye adabagira, nari naramudabagije koko. Kuna yale mama mzaza naongea nimemufanya adeke sana. Imana yanshoboje kubera Betty uwo yifuzaga kuba we muri iki gihe twabanaga naye. Mungu ameniwezesha kufanya Betty yule gisa alivyostahili kuwa katika nyakati tulivyotembea naye. Imana ishimwe ko Betty atabarutse nta deni muri ibyo nagombaga kumufanya. Mungu ashukuriwe kwani Betty ameaga kabla sijamtendea kile chochote alikuwa anahitaji kwangu. Ndako. Tukimara kubana na Betty, tulipoishi na Betty, nyuma yuko kumva nshubijwe mbonye umuryango mwiza n'umugore mwiza nkunda, wakati nilipopata jibu la kuwa na mama mzuri na kuwa na familia nzuri, twahuye n'intambara. Tumekumbana na vita. Amezi 3 yonyine.
miezi 3 yenyewe Betty yari yarasanye inda ya mbere ivamo, agera ku rwego rwo namagaye muzehe mubwira ko byarangiye. Alikuwa na ujauzito wa kwanza, ikafika kiwango cha kumpigia baba mzazi kumwambia kama tayari iko karibu kuaga. Twabaye Kanombe igihe kinini, tumekaa hapo Kanombe muda mrefu. Abavandimwe bambaye hafi barongera babikora neza nkuko bajya babikora. Wandugu na marafiki walinikaribia wakafanya kadiri wafanyavyo. Byarashobokaga ko Betty muri amezi 3 nsiga. Ilikuwa inawezekana kwa hiyo miezi 3 kuaga na kuniacha. Ariko Imana yandiza amenyo y'abasetsi twabanye batishimiye ko mbana nawe. Mungu akanilinda kwa wakati huo wale walikuwa nataka kunishemanga kwamba hawakuwa napendezwa na kuishi naye. Biva mu mezi 3 byari bibaye imyaka 8. Ikatoka kwa miezi 3 sasa ilikuwa kiwango ya miaka 8. Imana yo mwijuru habwe cyo. Mungu wa mbinguni ainuliwe. Kuva ico gihe kugeza ubu numvaga ko imyaka tubanye na Betty ari inyongezo Imana yagiye ima kugira ngo tugere ku byadusezeranye. Kutoka kwa ile wakati wote miaka ambayo tumeishi naye ilikuwa nyongezo kutoka kwa ile miezi 3 ambayo tulikuwa nayo. Nyuma y'iyo nda twabuze izindi nda 4. Twabonye umwana kunda ya 6, twabuze abana 5. Nyuma ya hapo tumekosa watoto 5, tulikuja kupata mtoto wetu ambaye tunaye nyuma ya watoto 5. Isengesho twagiraga no ko Imana yaduha umwana. Ombi ambalo tulikuwa nalo ili Mungu atupeye mtoto. Numvaga agahinda gakomeye ariko Betty yari kagenda tansigiye abana. Uzuni kubwa ilikuwa ya kusema kwamba Betty aende bila kuniachia mtoto. Imana yo mwijuru yarakoze kuma abakobwa beza basa na Betty. Mungu amefanya mambo makuu kunipatia wasichana wazuri ambao wanamfanana Betty. Imana yo mwijuru yarakoze. Mungu amefanya makuu. Byari byoroshe, haikukuwa rahisi. Muri uko kwa avorte inshuro 5 hari amagambo menshi yagiye abaho. Kwa ile kutoa mimba mara 5 kuna mambo mengi yameongelewa. Ariko nagerageje kuba umutaka kugira ngo byinshi bitamugeraho. Lakini nimekuwa mwamvuli kwake ili mambo mengi yasifike kwake. Naramukavarinze mu buryo bushoboka. Nilijaribu kumfunika kwa hiyo nyakati zote ngumu. Sinari bureke nkuko mfite abajyanama bano duhagararanye ndetse n'abari ababyeyi bicaye hari. Singekosa nifanye kumwachilia, ninao wazazi na wale wengine wanaoketi hapo. Kuko n'ababyeyi b'intangarugero kandi bagira inama nziza. Ni wazazi ambao ni kielelezo kwangu, nao wana mashauri mema. Abana twababonye nabo mu buryo bw'ibitangaza. Watoto ambao tumewapata kwa gisi ya kiajabu. Nta mwana wanjye wavukiye amezi 9. Hakuna mtoto ambaye amezaliwa kwa miezi 9. Bose ni 7. Wote ni miezi 7. Kandi bakavuka mu buryo bw'amavi bwo gusenga na wote wametoka kwa magoti tukiomba. Ariko Imana irabikora. Lakini Mungu ametenda kugira ngo uyu munsi Betty adusigire ugwibutso. Ili Betty aondoke akituachia kumbukumbu kubwa. Mama mzazi, mukomere, imarikeni. Reka nsoze mbabwire uko Betty yagwaye muri iki cyumweru cya nyuma gusa. Acha nigusie hii wiki ya nyuma. Musezere na nimuage, ntanga umwanya, peane muda. Habaye kwa kabiri, ipofika siku ya pili, ndabyuka nditegura, turabyuka turi bazima twese. Turiamuka tukiwa hai sote. Ku rusengero bari bafite gahunda yo gusengera abakoze muri iki cyumweru cyatambutse ejo. Kanisani walikuwa na ratiba ya kuombea wachungaji kwa hii wiki. Twari dukomeje mu myiteguro y'ibyo birori. Tulikuwa na maandalizi tukijiandaa. Ndabyuka ndamubwira ndazindukira ku rusengero. Nikamwambia kwamba nitaenda kanisani kugira ngo tujye gutegurira ibyo kurya abantu bari mu mahugurwa bazasengerwa. Ili tuandalie watu chakula wale ambao wako kwa semina watakaoombewa. Musigira ibyo nsanzwe nsiga mu rugo. Nikamwachia yale yanahitajika nyumbani. Hanyuma ndagenda. Nikaenda. Turi kwakira abantu batangiye kurya. Wakati tulikuwa tukipokea watu, arampamagara. Akanipigia. Arambwira ngo ese wariye? Akaniambia je, umekula? Ndamwambia ntago ndarya. Kamwambia bado. Turi kugaburira abantu nibasoza. Nikamwambia tunalisha watu wakimaliza, nanjye ndafungura. Nami nitakula. Arambwira ngo ya. Akasema pana. Mpamagaye familia ya Zagabe n'umugore. Nimempigia Zagabe na mke. Nabatekeye imboga nziza cyane mbabare uzusangire nabo. Nimewapigia wakuje nyumbani na wewe ukuje ukule pamoja na hao wageni. Yageraga iyo karite guhora azana umuryango akajya hamagara umuryango yateka kumva ko ibyo bintu tutabirya twenyine tutari kumwe nabo. Hiyo ilikuwa tabia nzuri kwake ambaye kupitisha familia akuje
tuchangie chakula. Ndamubaza Zagabe ko ari kuwa kabiri, Zagabe ntiyakoze. Akasema leo ni siku ya pili, je Zagabe hajafanya kazi? Arambwira ngo ntiyakoze, niba aragenda nyuma ya saa sita tumaze gusangira. Akisema ikiwa atayenda nyuma ya saa sita tukimaliza kula. Ndamubwira ngo hano batetse ibiryo bitarimo amavuta, imyumbati n'amata. Nikamwambia hapa wamepika chakula ambaye haina mafuta. Mbabarira nje ndafungura hano. Niache mimi nikulie hapa. Arambwira ngo uje bikeya kugira ngo uze gutera abashitsi apeti. Akasema ukule kidogo ukuje umalizie hapa nyumbani na wageni. Nari ntangiye kugira sindinda prezi, ngiye kubivuga nihuta nsoze. Ndataha nikaenda Marigreke abo bantu bataje, abashitsi ntibabaye bakiza. Hao wageni hawakukuja nyumbani. Tuguma mu rugo, tukabaki nyumbani. Afata remote we na Blessing iri ndirimbo Juruwe bajya bayisubizamo inshuro nk'8, niyo mpamvu bayiririmbye mubona ngiza ama emotion. Wakaenda kwa TV kuimba hiyo wimbo ambayo imeimbwa hapa. Barambwira ngo nkunda kureba ibintu by'amafilme, ngo sindebe filme cyangwa ibi by'aba YouTuber. Akasema nisiangalie mingine kwa mtandao. Nemba remote n'ubundi nzangiye amatinze ngo nijoro baraza kuyima ngo amasaha ni yabo. Wakaniomba remote, wao ndio watabaki nayo. Bashiramo izo ndirimbo, wakaweka wimbo hiyo, ashiramo ikigisho cha Bishop Rutebuka, akaweka mahubiri ya Bishop Rutebuka. Arambwira ngo aramukunda ajya abwiriza byinagira ibitugu. Akasema nampenda gisi anaimba kicheza. Beti yagukundaga Bishop Beti alikuwa akikupenda kabisa. Yagukundaga cyane. Alikuwa akikupenda sana. Yakirije umunsi atarebye ibyigisho byawe kuri televiziyo. Hakukosa kamwe kuangalia mahubiri yako. Ibyigisho byawe nibyo umushumba wo mu Rwanda yitwa Desire w'umunyarwanda, niba ari umunyarwanda ari umurundi sinze. Pamoja na Desire ambaye iko Kigali. Nibyo byigisho bibiri akunda kureba. Hao ndio wahubiri wawili alikuwa akifuata. Iyo ndirimbo Juruwe, nyimbo hiyo Juruwe ni ndirimbo ivuga ngo tuzishima tumubonye. Akisema tutashukuru wakati tutakapomuona. Zari ndirimbo ziwe zibi byumweru byanyu. Ilikuwa nyimbo zake za wiki hii ya nyuma. Babishiramo kugeza nijoro. Wakifika hapo siku, haza abashitsi ari bacu b'abapeti bo muri famille Muhumure na Mwungura. Kukakuja wandugu wa familia Muhumure na Mwungura. Nta kibazo Beta ari muzima. Alikuwa hai, hana shida yote. Mbabwiye ngo bagure soda baranga ngo harakonje. Wakasema sitanunua soda, kuna ni baridi. Mvuze ngo babatekere icyayi, Beta itavuga ngo ya. Beta akasema tutampikia chai. Reka mbacumbire bagende bariye n'ubundi niteguye abashitsi ntibara. Nitawapikia chakula. Beti yagiye kwarika. Wakati wa kwenda kuwapikia, aho niho Beti yafatiwe. Hapo ndipo ameshikwa na ugonjwa. Yarakinguye arambwira ngo unenza mfate telefone. Alifungua akaniambia kuja chukua simu. Mu byukuri si telefone ashaka kumasha kumbwira ko agwaye. Si simu alikuwa anahitaji kunipea, bali alikuwa anataka kuniarifu kwamba. Yari umuntu ugwara ntashake ko ari abandi bantu babimenya. Alikuwa kigonjeka kwa anataka mtu mwingine ajue. Ntakajashaka kugira abahanga yikisha. Akakuwa anataka hangaishe watu. Ngezemo yarambwiye ngo umutwe kuri amujya kumva iki gice cyose. Akasikia kama kichwa yote inauma, kitari gukora ngo ndetse kukuboko karumva kutangiye kuba nk'ibinya. Upande wote pamoja na mkono inaanza kuganda. Ngo arumva isesemi. Akasikia kama karibu atapike. Yarabimbwa atakurira basa tangira kuruka. Hapo akaanza kutapika. Ndamwiyegamiza, nikamkaribia, ndagenda nzana ibinini by'umutwe, nikaleta dawa ya kichwa, nzana kanini ka pressure yarahirutse kugira crise ya pressure, nikaleta dawa ya pressure ndamuha, nikampea. Mbwira abantu bari babonye asa nk'abaya karere tukuntu, nikaambia wale watu ambao tulikuwa nao bamwihangane gato agwaye umutwe ndaje. Nikaambia amegonjeka kichwa na kuja. Umugramfre yarambwa ngo yango nindeka senge bagende ngo bazagaruka aracari hano yitwa Mwungura. Ndugu akaniambia acha ombe watarudi tena. Nuko Beti yafashwe afatwa turi kuvugana. Tulikuwa tukiongea hivi. Aratambuka ajya kuryama. Nyuma y'amasaha nk'atatu gusa njya kumureba. Nyuma masaa 3 nikaenda kumuona. Ndabona uko imeze nabi. Nikamwambia hauko sawa. Nikampamagare kwa muzee abwire mukecuru azina Maxime tukujyane ku bitaro mukecuru asigara n'abana. Acha nipigie mzee mama kuja baki na watoto tuende hospitalini. Baraza. Wakaja. Ngo bahagere. Walipofika, mukecuru ngo amubaze uko ameze, aramubwira ngo simeze neza ariko mwe imiti mureke tuzagendesha. Mama alipomuuliza akisema napata nafuu, acha waende hapo kesho. Baratarama gake baragenda. Wakakaa, baadaye wakarudi nyumbani. Igeze saa 5 n'igice. Saa 5:30. Nandi mansinziriza umwana muto Blessing yari yaryamye. Nilikuwa nimechukua mtoto mdogo. Mujyanye kumuryamisha nsanga umuntu karahumeka nabi. Nikapata napumua vibaya. Ndamwegura. Nikamwamsha. Ndamwase ngo gutera umuti. Nikupige dawa. Arambwira ngo ya. Akasema la.
cyangwa agira gakeya nta kibazo au nipige kidogo. Ndabikoze, Nikafanya, arambwira ngo nsengere. akaniambia niombee. Ndavuga reka ngusengere. Nikamwombea, Ndamwegamiza, nikamkaribia, ngiye gusenga arambwira ngo buretse. akaniambia kwanza acha, Reka ngusaba imbabazi. acha nikombe msamaha. Ansaba imbabazi, Akaniomba msamaha, mbabarire ko njya ngukorera amafuti menshi na kufanyia haya na yale, kandi nta kintu utazukora ku bwanje. hakuna lolote ambao hafanye kwa ajili yangu. Ndamubwira ngo nta kucuza ukora kirenze ibyo ukora nk'iby'abandi bose. Yale unayofanya ni kama kawaida ya wengine wote. Ngo cya kabiri, Pili, ngo arabona agiye gupfa. anaona karibu anataaga. Mpita mucyaha. Nikamkemea. Iyo umubiri wabaga wamubabaje buri gihe yaransezeraga muri ino myaka tumaranye. Kwa hii miaka ya hapa karibuni alikuwa kiniaga mara. Ndamubwira nta uzaje nje nzanapfa mbere yawe, uracyafite kurera bano bana. Nikamwambia hautaenda mahali ungarutalea hawa watoto. Arambwira ngo nakubwiye ko wowe wapfuye twajana. Nimekwambia kama ukienda tunaweza enda pamoja na wewe. Ndamubwira ati wababara ariko ntaho waje. Aweze enda mahali. Maze kumucyarambwira ngo basi mbabarira nsengere. Nilipomkemea akaniambia basi niombe. Ndamwangiye gusenga ariko wizere iyo Mana uwo mutima wo kubwira ngo ngusengere no kuyo Mana dusenga ishoboye. Uamini ya kwamba huyo Mungu tunayeomba anazo nguvu. Ndamusengera. Nikamwombea. Betararyama. Akalala. Nyuma y'iminota nka 40, nyuma ya dakika 40, arashiduka atangira kuvuga ibintu. Akaanza kuongea. Mu ntabare. Akipiga yowe. Mumpishe. Munifiche. Bigenze ukunuku. Haya na yale. Bana situation irahindutse. Nikaona hali inabadilika. Ari amaze kwa saa 6 n'iminota nka 40. Saa 6:40. Ndeguka. Ikamuka. Nongeye gushaka kumusengera ngira ikiniga. Wakati nitaka kumwombea nikasikia nimeshindwa. Ndarira abana bahita babyuka bose barambwira Blessing akajya ngo papa ni nini mbaya. Watoto wakaamuka wote wakiona gisi napiga yowe. Arambwira dadi usilie. Kasema baba usilie. Ndikomeza mbona ko ndi gukora amakosa imbere y'umwana. Nikajipa moyo mbele ya mtoto. Ndasenga ngo mara ndongera ndamujyamisha. Nikamomba baadaye akalala. Ari kuvugishwa cyane. Alikuwa akiongea mambo. Ashatse nimero ya papa ndayibura muri telefone twaza tuvugana. Nilitafuta namba ya baba mzazi nikaikosa kwa simu. Nari navugishije dada mpura nimero yiwe. Nilikuwa nimemwongelesha dada nikakosa namba yake. Navugishije Maxime yarahavuye ariko nongeye kureba mbura nimero ye. Maxime nikiangalia namba sikuipata tena. Ndacanganyikirwa. Nikachanganyikiwa. Naratuje iminota nk'icumi. Ikatulia dakika 10. Umutima uramwe ngo nimfata abana mbashire mu nzu y'umuturanyi w'umunyarwanda turi kumwe. Ni moyo kanikubalia niweke watoto kwa jirani. Abamo wenyine n'umukozi n'akana gato. Yeye iko pamoja na mfanyakazi. Herura umwana muto mfata Blessing mbinshizamo. Nikaingiza watoto wote wawili. Hanyuma Mana ni igitangaza nkobangira umuturanyi wari umaze iminsi 2 gusa himukiye mu family ngo ni Canada, Imana mu mugisha. Nikagonga kwa jirani ambaye alikuwa siku 2 akiwa hapo. Canada na madame Imana yo mwijuru baho mugisha. Canada na madame Mungu awabariki. Narabakomangiye ngo namaze umwanya batarakingura ngo baza bagira ngo ko bararota. Nilipogonga kwa mlango wao waliwazia kwamba ni ndoto. Ye kuzenguruka gukomanga ku idirisha mbona bacanya amatara baraza. Wakakuja. Kumanura beti ziriya stairs mwabonye na condition yari arimo byadutwaye hafi minota 50 byananiranye. Kusema tutoke huko juu mpaka chini karibu dakika 50. Tumugejeje hasi imodoka na plainze ubinshuro 3 zigenda zirambirwa zigenda. Niliitisha gari mara moja mara 3 zikienda. Tugeze aho ngo byabaye ngombwa ko ajya kuzana imodoka. Tukaenda kuleta gari. Taxi bisanzwe ya kawaida. Nibwo nire turuvye none mbona nimero za papa ndamuhamagara. Ndipo nikajipata nikapigia baba mzazi. Muzecho yambwiye gusa aramwe ngo mwintegereza n'imodoka nimukomeze ndafata moto turahurirayo. Akatuambia muendelee hospitalini nitawapata huko. Twaragiye dushikira muri urgence. Tukapata hapo kwa emergency. Umuntu byari byahindutse atakimenye ihari arimo. Hakukuwa najua hali. Bakoze ibishoboka abaganga Imana ibaha umugisha. Walifanya yote yawezekanavyo. Bamaze iminsi 4 muri urgence ntaco batakoze. Tumemaliza siku 4 hapo walifanya kile chochote waweza. Imana yampaye niba ari favor sinzi ukuntu njya mpuza n'abantu. Mungu amenipa kibali cha kupendeka mbele za watu. Nta mudokteri nakeneye ntabonye hari. Hakuna daktari niliyo bari muri zira service kandi hari ndembe nyinshi. Yeyote nilihitaji nimempata hapo. Nubwo batubwiye ngo umuntu wacu birasaba ko ajya muri ICU.
Wakatuambia mtu wetu ataenda mahali pa wale wa mahututi, kandi ibitanda byabo bagira 4 gusa muri ICU biruzuye. Kuna vitanda 4 navyo imejaa. Bahamagaye Kenyatta nta gitanda. Kenyatta kukua kitanda. Batubwira ko mu prive gusa ari hari igitanda tugomba gushaka 200,000 bya deposit. Hapo private ndio itapatikana na tutafute 200,000. Babajije nayo gusa azavurirwa, barambwira ngo yadutanga n'amadolari 300 ya buri munsi. Na akasema kila siku tutakuwa tunapeana $300. Ndababwira burije. Akasema usiku imeingia, ntibyakunda ndavugisha abavandimwe, itaongelesha wa ndugu gusa kuja muri prive biragoye, mudushakire muri prive byiba deposit $100 biroroshe. Nikamwambia afadhali 100. Muri leta bari bambwiye ko ari 100. Nikaemba kwa serikali ni 1,100. Nibwo navugishije abavandimwe, mu byukuri mwacu mwa papa bahise babikora. Nikaongelesha ndugu na marafiki kwetu kwa baba, wakafanya hayo mara moja. Barakoze, amafaranga yaraje, pesa ikaonekana. Imana ikora n'igitangaza, tubona igitanda nyine kijana hariya kwa mama Harusi. Hapo kwa mama Harusi hiyo 100 tukapata kitanda yake, bamujyana muri ICU. Wakaenda hapo. Nta cyo batakoresheje ziriya mashine zo muri ICU. Hakuna wamefanya iwezekanacho. Nasimbutse ari data bukwe bari baraje mu bukwe, bari banze gutaha ari muri iyo condition. Kuna wababa mkwe ambao walikuja kwa harusi walikuwa wameshindwa kurudi wakati alikuwa kwa mahututi. Ngo bigere kwa 4 ava muri koma. Walipofika siku hiyo ya Alhamisi akatoka mahututi, baraza basanze ameze neza, bahita badusezera baragenda. Wakapata yuko na nafuu, wakatuacha wakaenda. Baragiye amayongera aribira. Hapo walipoenda kazimia tena. Kwa gatanu Friday, kwa gatanu mwijoro abari bamujyana muri ICU, bakamurudisha hapo tena. Betty nono arahembuka ava muri koma burundu, agaruka ari Betty na bwa bwiza bwiwe bwose, akapata fahamu nzuri, akarudi akatuongelesha. Ava muri koma haba ibintu bibiri, kumekuwa mambo mawili. Betty yavuye muri koma yibagiye Igiswahili, hakukuwa naongea Kiswahili tena. Abaganga bamubwiraga Igiswahili akabasekera gusa, walikuwa kimuongelesha Kiswahili, hakukuwa anapata fahamu. Ikintu cya kabiri ni ibitwenge, arasanzwe agira ibyishimo ariko yagize ibitwenge biteye ubwoba. Alikuwa kicheka kiwango ya juu. Ibitwenge Betty yapfanye nibyo byatumye umutima umbwira ngo nkomeretse nzaherekeze Betty n'amarira. Gisa alikuwa nacheka ndo nipea moyo kusudi nisimusindikise nikilia. Kuwa nkomeye nuko umugore wanjye yagiye yishimye kandi aho yaragiye hari heza. Kuwa nimeimarika ni kwani mke wangu alikuwa kifurahi. Yarahembutse kuwa gatandatu turirirwana. Tumeshinda hapo Friday. Na badada na banyaregwa na bamuze, abantu bose barahageze. Na wadada na mzee. Yaratubwiye ngo akeneye amata. Kisema nahitaji maziwa. Ukanda akeneye ikivuguto. Na ile ya mara. Naragenda yazana. Nimeleta yo. Ayambere yabwiye Nyaregwa ko ashaka ko bayasangira. Ya kwanza aliambia Nyaregwa kunywa pamoja. Barayasangira. Wakakunywa pamoja. Aya kabiri na yamuhaye ndi ngenyine batashe mu masaa 5 z'ijoro. Ya pili nikampatia nikiwa kivyangu. Ariko ngo kuva yagira hano ntibaramugaburira arashonje. Alikuwa akisema niko na njaa tangia nifike hapa. Bazanye ibiryo ntiyarya. Walipoleta chakula hakukula. Ndi gusoza nikakamatisha. Ndamubwira ati none urashaka iki? Hitaji nini? Ngo amata kandi. Maziwa tena. Ngo ariko yavuganye na muzehe ko muzehe azamugurira amata, ngo muzehe yamwemerera akabidoka amata nakira. Kasema baba mzazi amenikubalia kuninunulia maziwa wakati nitatoka hapa. Ndagenda nzandika ivuguto ndakimuha. Nikampatia hiyo maziwa ya mara. Ari icyo bita CVC. Iyo CVC ni ntuza abaganga bari bantumye hanze bagombaga kumutera, barambwe ngo ntibomutera ko batari kumvikana mu rurimi. Walisema haweze kumudunga wakati hawakubaliane kwa lugha. Barambwira ngo nintegereze kugira ngo ngende bamaze gukora iyo gahunda. Akisema ningojeye mpaka wamudunge ndipo niondoke nitoke hapo. Urumva kwa gatandatu twaganire nawe kuva saa 7 abantu baje kumusura. Saturday tuliongea na hawa akikuja kumtembelea. Batashe mu masaa 9 nyensigarayo navuye saa 7 z'ijoro kandi. Walitoka hapo saa 9 nikatoka mimi saa 9 za asubuhi. Betty ari kuvuga, akiongea, Betty yishimye, akifurahi. Betty ambwira uko adukunda, tuambia kwa maana tupenda. Betty yatubwiye ngo aradukunda, abantu bose bababwira ngo inshuti zanjye ndabakunda. Kila yote alimwambia kama ni rafiki na anampenda. Betty anyereka ko yakize, akatuonyesha kwamba amepona. Ambaza igitenge mere yari yasize ubwo aheruka hano.
Akaniuliza nguo ambayo mama ameacha wakati alikuwa hapa. Arambwira ngo se uzi ko cya gitenge tutarakijyana kwa tayeri. Akasema unajua kama ile nguo tutaiweka kwa fundi. Ndamuga nta kibazo, wewe banza uve hano gusa ibindi tuzabikora. Nikamwambia acha tukitoka hapa mengine tutafanya. Arambwira ngo maze ntunsige bano bantu ko ndabona atari beza. Yanga ko musiga ku bitaro. Akasema nisimwache hospitalini. Ngiye kugenda saa 7. Ipofika saa 7 naramuseze ndamubesha ngo ndi hanze. Nikamwambia niko hapo nje. Ndataha. Nikaenda. Izo saa 7 nahise mpamagara muzehe. Hapo saa 7 nikampigia mzazi. Ndamwambia Betty yakize. Nikamwambia Betty amepona. Betty yakize, karavuga ibintu byose. Anaongea kila kitu. Ameze neza. Iko sawa. Ikibazo nuko muri kuganira byagera hagati akavangirwa kavuga nk'ibintu mwavuganye mu byumweru bingahe bishize. Lakini mkiongea sana kuna yale ongea kana. Abaganga barambwira ngo nicyo bita potassium, bya acide yazamuye potassium yirazamuka igera mu bwonko. Akasema kwamba acide imepanda mpaka kwa ubongo. Ngo niyo mpamvu ari kuvugishwa rimwe namwe akavuga ibintu bidahuye. Ndio maana naongea mambo ambayo hayapatani. Barambwira ngo ariko bya bipimo bantu myanze nibyo kugira ngo babashe kumufasha. Lakini yale ambayo wamenituma nje ni ili tumudunge atulie. Saa 7 ntaha nzi ko umuntu yakize nabo kuri eglise narabibabwiye. Na saa 7 nilipoenda hata na kanisani nikawaambia. Ku cyumweru dusubiye ya saa yo gusura. Sande tuliporuda ile saa ya kuona wagonjwa. Niko twasanze azengurutwe n'abadokteri nk'umunani. Tukapata amezungukwa na wadokta 8. Banga ko hari umuntu n'umwe umubona. Wakasema kusiwe yeyote wa kuingia. Twamaze amasaha 2 bataratwinjiza. Tumepata masaa mawili bila kuingia. Ashize batwinjije baratubwiye ngo yagize ikibazo cyo guhumeka. Wakasema amepata shida ya kupumua. Bari bamucometseho amamashini arengane. Walikuwa wameweka mashini kama 4. Atubwira ko ari kumukoresha kugira ngo ahumeke. Wakasema hayo ndio yanamrahisishia kupumua. Ariko nyine baratubwira ngo bamuri statinze inshuro 2. Wakasema wamejaribu mara 2. Ngo bimeze neza nta kibazo. Hapo ni mara 2 itamsaidia. Tuguma aho ngaho tukabaki tugeza ngo baratwirukana turataha. Baadaye wakatufukua mbere dusuye dusanga ari muri ya condition nta kigeze gihinda. Mande tuliporudi tukampata hivyo. None nibwo twasanze byarangiye tujura ari mu mamashini ariko byari byarangiye ko twasohotsemo nabo babona ko byarangiye. Tukapata nasaidiwa na mashini yenyewe tu, lakini alikuwa alishakatisha. Njye na muzehe twinjiye mbere. Mimi na baba mzazi tukaingia. Mfukanye ntangiye kumusengera muzenga nkoraho iwe yabonaga ko byashize. Nilipoanza kuomba baba mzazi akanigusa akiniambia. Uwe yasamanuka. Mara moja akashuka. Yule waje kunsobanura nawe ko yabonye ko bisa nkaho byarangiye. Uyu sister ndiye aliniambia kama tayari mtu ameaga. Abantu bose bari baje bavandimwe bacu. Wandugu ambao walikuwa hapo. Badada bari baje bankunda bari bavuye Gidurayi baje barushimisha. Ambao mandugu walikuwa hapo. Imani baumugisha. Mungu awabariki. Imani baumugisha. Mungu awabariki. Urugendo rw'umufasha wanjye nuko rwagenze. Ndipo safari ya mke wangu imeenda. Yaradusezeye. Ametuaga. Yari yarahinduye ibintu byose mu nzu guhera ku marido. Alikuwa kila kitu cha nyumbani alikuwa amebadilisha. Cyose Betty yarahinduye. Kila chochote alikuwa amebadilisha. Yari arimo ategura bino birori. Alikuwa anaandaa harusi yake. Imana ntigikiranirwa. Mungu hazihakiwi. Imana ntigikiranirwa. Mungu hazihakiwi. Imana ijambo ryayo riratubwira ngo izibyo yigera kutugirira ni ibyiza gusa. Yeye anajua yale anayotarajia kwetu. Ibyo rero yatekereje ku buzima bwacu. Yale amekusudia kwa maisha yetu. Nubwo bidukomereye. Ingawaje ni mazito. Ariko kuri yo nibyo yabonye kwa. Lakini kwetu inatufaa. Imana yakoze ubushake bwayo. Mungu amefanya mapenzi yake. Umukunzi wanjye aruhutse mu mahoro. Mpendo wangu apumzike katika amani. Tuzamuhoza ku mutima. Tutamujali kwa mioyo yetu. Ntazanti tuzamwibagirwa. Tutamsahau kamwe. Urukundo namukunze rurakomeje. Upendo ambaye nimempenda itaendelea kugeza ubwo nanjye Imana izashiriherezo ku buzima bwanjye. Hata wakati nitakaoondoka katika mwili huu. Abana yansigiye. Watoto ambao ameniachia. Ntimuhangayike. Wasihangaike. Bazabaho neza. Wataishi vizuri. Bazabaho neza. Wataishi vizuri. Mfite umuryango Imana yahaye umugisha kandi ninayo familia ambayo Mungu amepea baraka. Ukundana. Ambayo inapendana. Mfite umuryango nashatsemo Imana yahaye umugisha na familia ambayo nimeoa na Mungu amewabariki. Ntago abana babiri bazatunanira no kwa muzehe. Watoto wawili hawatatushinda ntibishoboka. Haiwezekani. Tagira ugira kugahinda kugako. Kusikwe yote ambaye atahangaika. Abana banje bazabaho neza. Wataishi vizuri. Niyiziho gukunda abana no kubatetesha. Najua kwamba napenda watoto na kuwafanya wadeke sana. Bigiye kuba double nzakora hanjye na Habet. Itazidisha. Nzabikora. Itafanya. Blessing akomere. Blessing imarika. Nora akomere. Nora imarika. Baracyafite papa n'umuryango. Wangari na baba na familia. Bazabaho neza. Wataishi vizuri. Mumbabarire kubarambira. Mtani waradhi.
byari ngombwa nta wundi munsi nzavuga Betty. Ilikuwa bora, hakuna siku ingine ambayo nitakayemwongea Betty. Suko ntahaye agaciro ko muri kuzuba. Si kwani siyapea thamani kwani muko kwa jua. Nagiraga ngo byibura nduhuke. Ni afadhali ili nirahisishiwe mzigo huo. Imana igutuza heza mama. Mungu akupe pumziko njema. Kandi azadufashe tugusanga amahoro. Nasi tukupate kwa amani. Imana yo mwijuru bamugisha. Mungu awabariki. Wezavyo. Ubushize twahagararanye nawe duhumuriza umwe muri twe nawe wari wagize bino bihe. Hapa punde kidogo tulikuwa pamoja naye tukimfariji mwingine mwenzetu alikuwa amepata msiba kama hivi. Ubu nyine duhagaza ari we turi guhumuriza. Kwa leo tunasimama tukikufariji. Turamusaba nawe akomere kugira ngo tuzohumurize n'abandi bazaze. Tunakuomba uimarike na tufarije na wengine watakaokuja hapo kesho. Umuryango wa Gisubizo twateguye indoro y'inka zibiri zo gusigara abana bamwe amata. Kama Gisubizo Ministry tumepeana ngombe mbili ambazo ni za maziwa ya watoto. Nimbivuga mu nka na amafaranga 80,000 z'amanyakenya. Ni pesa 80,000 za Kenya. Hanyuma ko baravugana hari abari mu koorganiza uburyo ki bazaguma gushakira abo bana amata ya buri munsi. Kuna wengine wanaendelea kujiandaa gisi ya kutafuta maziwa ya watoto na wataendelea. Tuzohagarana nawe uko Imana izadushoboza. Tutasimama gisi iwezekanavyo pamoja na wewe. Imana ihumuriza umutima wawe. Mungu afariji roho yako. Urakoze, Imana ibahumugisha. Na ufarijike. Gato ntara izo nka zirahari ariko tuzoza mu rugo mu cyumweru gitaha iyi mihango irangiye tuzigushitseho. Hizo ngombe ziko tayari lakini tutakuja wiki ijayo.